lafu ya kungai ndi father no ndutumba kuthoma rietwa rimwe in isolation na provisions that's here and this specific and express na wamethoma no ntuna kwenda kuura na utumia rietwa mi no kuona clearly katiba yekwira lazima with the knowledge lazima with the experience na wina distinguished career so kwa tuika kuina clear provision under subsection T ya rob with ya okay angwenda kuwa yes interpretation ni me kwa dhani oyere ni okosi failure ile rino ndo tutena uwezo bantu wana uwezo wa kurun those departments wamburia the other question alira wale mujumbe kenda utigira kwina nyomba cha kwa masibitali na urutere rowa kuno tu okeja kuria baraba kumama badatu utweka na nderutero egembe kubatena nyanto akumama antu arume na hata wagiteta kiri ministry yo kimba mwiri urenda unbura ndathirite ndi MP kana ndi senator egatuge nandi ale wali MP gwetiki ile wali na mubako number 1 nkwenda kumenyeke ati that uniki MP kutari na devolution itario functions itari si kwa transfund ita ruari maua Nyambene district hospital watrima kibao kendiki yau inindurite sibitari nindakire na CDF ina masibitari randarecho eyona nachua TV ne ya ugoti ninindakire eta kilili nontindari naho ibiana byanyo bichiara irakuo na bikiburuka no tekyo indakire eta sibitari ya egembe central ita wa ndambiro nera ndatimire a volunteer nurse nero wa indarira nonto ishok ndonere nonto ntona onto buringi takugwetera munene ntawire yowe ari hau ndabiro kamemeno kiwa angu cia kwira nonto riandete na ndathiuruka ndona the state ya ile kari kanda watiru kiao na I went direct to kia ila sino ntuntai nye kwa kuna ndobori yakuo na rukuru algo kanda atrimire mwekuru akinde liver kana uni ndona mwekuru kana akinde liver kai flow kikyo kiandirachia so manto ya very emotional ukimenya how serious those things are brama hantu yakari so ukiako my imponete nya ndanga kwa medika na tathirie my record speaks for itself in Igembe South. Iboga gere akinya kureia iboga no tubazibitale una tawangu kararia no gitete na mbere manchi kure uni ntawira no rera na ketheri muntu akwirere woni mbije marito jara twitana kinya jara twira ni ritindi ntako gweto kiuria kira kuria sibitali yewu ya Nyambeneri nikyo ntwitisi antu akumama antu arume muntu akeja kwethena thina ejana Meru igite inyeneri wori kwiria akikureia now sibitali teo etena ndawano Ungabana ate umia priority yo miakira wondi yarume nontu kanora wariko nontu kumande kuma revolution ithirite miaka 10 their function yu yari kiba utwe miaka 13 so Nyambene hospital kana area yonde ya Igembe Central Igembe North Igembe South utesi bitari ko mtu murume omakurara na miaka 10 ni thiri na baba yambe sandene miaka 10 no Ungabana tibatwi na responsibility emanto yari no mention mbue lonkuwa no kwagira priority kedete manna kana kyao no ntuba kwidira mbesi sia grants sia ku improve hospitals betu generally boraikari na kunyambe si collector si to the facility improvement fund ira badida sia na ingwete kyani boya baki akwithia bakenda witumira waka wondi no tuya Nyambene narabo ya milioni I think 2020 boya milioni 29 ba Meru ane on 158 okay awete nyake report ya 2021 county assembly ya Meru ni visitite sibitari yunkwari including meadene na baeta batrima kinya antu baraba ina aje sibitari ni yontoyu na muno kababanga inya ikundi buraba ikasirio sibitari because nya sibitari the patient by admit and there is no food te woni report ya 2021 a pack and up to the county assembly of Meru neigwa so Ungabana no bwiri utwera ne atambe sira siyite sia improvement ya hospital FIF boitu mairwa na ne onto akibanga bilioni ithatu inahia ne onto area u iti onto kwa mama na mantu yangi na lakini no zide inda ivatawa
she meant for conditional rank grant he meant go yo ntu fulani ikaenda watu etakulitango ingi. Okay, sasa agutumira ritwa rirega auga chiomba kwithirwa kainda ivaitagwa chiomba kwithirwa speculation mbere ndenda uchoko wala tukali nonto thinera nene aruga kanda thurira ntu batikumba ngugi nonto batiba profession you thirikari ra ndethire kumbere ya ntonya minister ari ndagitari putumurikana kwena minister of health was a doctor, isn't it? Ana ataende gutaya na ward cia rume no gutura na ndagitari na riu nyambene yonthe it is true kutari na ward ya rume ende ndendo riunge no nandi nonto waka ward ya rume nyambene level 4 hospital nito waka ward ya rume Kangeta hospital na idari no ndatiga dami commission among the also ango ko we are addressing that particular